kini ka RTI tinggal ayo report te nangkong ngan batai chua phi kini ka jingla jung gipo sangne baro kiba vakansi te kumshkun ma bi kini ka police department nadu arajar khat phra ma kham thum kam su te baro agila lang a kila inform senga ba ngarap barani ban luat kini ka daw bali pen slam bali ka vakansi te ngamta ngala det te phi pai ba ki pai kini sengap bahai ke ka banga ye thu ipi te kijing lai kam apo SP East Jantia Hill District Cleariat kalai South Hoteli apo nomor R office ng komandan MP Battalion East Karo Hill Samanda kaya chi kalai kam chispa san Hoteli apo Department Inspector General of Police Eastern Range kalai tang Arteli IGP Shillong kalai Aspa Santusan SP Riboy kabalai Buntam ne SP Riboy kalai kam hadu Sanspa South Hoteli apo office jong komandan special force 10 Shillong kalai Aspa Andri Pusanteli apo DGP hangne kalai Live Hoteli apo SP West Janjail Jawai kalai New Khandai Teli apo SP East Khasi Hill Shillong kalai SP East Khasi Hill Shillong aya Live Spa Andri Pusanteli kipus nanta komandan Fourth Battalion Sopian kalai Khandai Hoteli Sopian kalai Khandai Hoteli nanta apo komandan First Battalion Moyong kalai Chispa Saupuar apo Moyong First Battalion kalai Chispa Saupuar nanta SP West Karo Hill Tura kalai New Arteli DIGP Western Range Tura kalai Iwe SP West Khasi Hill Noston kalai South Weteli SP William Nakar kalai Tang Arteli SP West Karo Hill Tura kalai Hi Arteli Directorate of Anti-Infiltration Shillong kalai New Santeli Principal Police Training School kalai Khalai Teli Commandant 3rd Battalion Sub Sen Jawai kalai Aspa apo Sub Sen Jawai kalai Aspa South Hoteli SP North Karo Hill Ziswil Para kalai Khat Prateli SP South West Karo Hill Ampati kalai South Hosan Teli te total vakansi apo police department Boroway State kadon hadu R1000 South pa new tamun R1000 steng duna te kani di vakansi ka bangayo Boroway State te halo kani ka vakansi tinggal adep kali yang ni nakada balai penslam te ya kata kala bende kawan ka bawan naga kia sepo ikut di nakada ka penslam ya kanika ban tep yang ini kam adep interview adep physical interview